Svi mi imamo dane kada nam se ništa ne vježba. Kada se osjećamo da smo bez energije i osjećamo se slabo, umorno. Pogotovo mi žene. Imamo svoj mjesečni ciklus i imamo svoje dane kad bismo stvarno najradije samo da se sklupčamo i provedemo čitav dan u krevetu. E pa, iako nam je to prvi instinkt, vjerovatno već znamo da se ipak, ako uspijemo da se nagovorimo, da se pokrenemo, da će to biti puno bolje za nas i da ćemo se bolje osjećati. Ova današnja praksa je nešto drugačija od onoga što radimo inače. Biće dosta nježnija i fokus nam uopšte nije na tome da pravilno izvodimo položaje, niti da dajemo najbolje od sebe, već hoćemo samo nježno, možemo čak i ljeno, da pustimo tijelo da se lagano pokreće i da polako otpustimo tu napetost koju osjetimo i polako pustimo da se energija lagano pokrene. Počet ćemo danas u sjedećem položaju. Ako nam više prija, možemo da sjedimo na nekoj dekici ili na nekom jastuku. I možemo da smjestimo nogu ispred noge ili da ukrstimo noge, šta god nam je udobnije. Počet ćemo u sjedećem položaju. Ako nam više prija, slobodno možemo da sjednemo na neku dekicu ili na neki jastuk. Ako se ugnjezdimo, izaberemo šta nam više prija. Da li da sjedimo tako da je jedna noga ispred druge noge ili da su noge ukrštene. Se namjestimo udobno, ugnjezdimo se. Izdužimo kičmu, otvorimo grudni koš. Jedan dugački udah i dugački opuštajući izdah. I sad ćemo samo nježno, lagano da pokrenemo kičmu. Idemo lagano, se pokrećemo lijevo-desno. I možemo sada da dodamo krugove. Idemo, otvaramo grudni koš kako idemo naprijed. Strana, nazad, zaoblimo leđa, pa druga strana. I dišemo. I možemo da imamo udah kako otvaramo ka naprijed grudni koš i izdah kako zaoblimo leđa. Kružimo. Pa promijenimo smjer kruženja. I idemo sad naprijed-nazad. Naprijed otvorimo grudni koš, ramena nazad, dole. Dugački udah i izdah. Zaoblimo leđa, brada ide ka grudima. Kao da se sklupčamo. I udah. Otvorimo grudni koš. Izdah. Zaoblimo leđa. Idemo par puta svojim ritmom. I ovdje ćemo sada osjetimo kako nam se, dok radimo ove pokrete, istovremeno pokreće i karlica. Tako da kad idemo naprijed, vrh karlice ide ka naprijed. Otvaramo grudni koš. Izdah. Karlica se zavali ka nazad. I udah. Izdah. I nastavimo još par puta. Pa se zaustavimo u centru. Na trenutak se umirimo. Samo malo provjerimo kakav je osjećaj u tijelu.
I sad ćemo da spojimo dlanove ispred grudi. Udah, istežemo ruke ka gore. I izdah, širimo ruke, spuštamo dole. Idemo još par puta ovo. Udah, istegnemo se ka gore. Izdah, širimo ruke i spuštamo dole. Svojim ritmom. Dugački udah i dugački izdah. I udah. Istegnemo se ka gore. I sad se okrećemo u lijevu stranu. Lijeva ruka ide na pod iza nas. Desnom nadlanicom se odgurujemo o lijevu butinu. Glava ide ka nazad. Kičma dugačka. Dišemo. I udah, istegnemo se ka gore. Izdah, okrenemo se u desno, desni dlan. Spustimo na pod iza leđa, a lijevom nadlanicom se odgurujemo o butinu. I glava ide što više ka nazad. I udah. Istignemo se ka gore. Spustimo lijevu ruku na pod i stignemo se u lijevo. Zamislimo kao da nas neko vuče za ovu desnu ruku ili da hoćemo vrhovima prstiju da dodirnemo zid koji je lijevo od nas. Pa se stignemo ka gore, idemo u drugu stranu. Dišemo. I vratimo se u centar. Na trenutak se opustimo. Osjetimo svoj dah. Dugačak, smiren udah. I dugačak, opuštajući izdah. Provjerimo da nam je tijelo opušteno, mekano, opuštena su ramena, opušteno je grlo, opuštene vilice, usne, obrazi, oči, obrve, tačka između obrva, čelo. Opušteno je cijelo lice. I osjetimo kako je cijelo tijelo sve opuštenije. I sad ćemo polako da privučemo noge ka sebi, pa ih ispružimo i protresemo, protresemo, protresemo. I ovako, idemo u položaj koji se zove Džanu Širšasana. I sad ćemo da savijemo desnu nogu, privučemo ka sebi, pustimo koljeno da pada u stranu. Samo se ovdje ispravimo. Ako nam je ovo koljeno odignuto, ne prija nam ovaj položaj, možemo da stavimo sebi neku potporu ispod desne noge
I ono što ćemo sada krenemo lagano je isto ono što smo radili malo prije. Sa udah otvaramo grudni koš i pokušavamo da aktiviramo svoju karlicu. Da nam karlica ide ka naprijed. Udah, izdah. Pustimo da se karlica zavali ka nazad. Zaoblimo leđa, brada ka grudima. I udah. Karlica ka naprijed, otvaramo grudni koš. Glava ka gore. Izdah. Sklupčamo se. Idemo svojim ritmom. Te pokrete. Pokazat ću sa strane kako to izgleda. Udah. I izdah. Pokušamo što više da osvijestimo karlicu. I ovi pokreti možda su jako, jako mali. Možda samo centimetar naprijed, nazad. Udah i izdah. I sad ćemo pokušati da stignemo do svog lijevog stopala, da zagrlimo svoju lijevu nogu. Kome treba kaiš, uzmemo kaiš ili neki šal, bilo šta. I nastavljamo iste ove pokrete. Udah, karlica ka naprijed, izdah. Udah. Karlica ka naprijed, otvaramo grudni koš, ramena nazad. Izdah. I idemo još par puta svojim ritmom. I sad ćemo pokušati da se zadržimo u položaju tako da je karlica ka naprijed. I dišemo. Dugački udah. Opuštajući izdah. I lagano se podignemo gore. I sad ćemo ostati u istom ovom položaju, samo ćemo da pomjerimo koljeno, desno koljeno, više ka nazad. Tako da smo sad trupom između svoje dvije noge. Udah, izdužimo kičmu, desnu ruku podižemo ka plafonu, lijevi dlan ide na pod, ispred nas. Ili ako osjetimo da ima prostora, možemo i lijevi lakat da spustimo, oslonimo na svoju lijevu nogu. I možda možemo da glavu oslonimo na lijevi dlan. Ili ruke na podu, ili lakat na nozi. Pogled za gornjom desnom rukom. Dišemo. I sa svakim udahom izdužujemo kičmu. Lagano se podignemo gore. Vratimo koljeno u centar. Ispružimo. Protresemo noge. Opuštajući izdah. Idemo sad sve to isto na drugu stranu. Sad stavimo lijevu nogu. Pustimo koljeno da pada u stranu. Namjestimo se ovdje uvijek. Zamislimo da imamo rep. I hoćemo da izvučemo taj svoj rep da ide iza nas. Da ima prostora za karlicu da ide ka naprijed. I idemo na lagano njihanje. Dakle, udah, karlica ka naprijed. Otvaramo grudni koš. Izdah. Zaoblimo leđa. I udah, karlica ka naprijed. Izdužujemo kičmu. Otvaramo grudni koš. Izdah. I ponovo možda je ovaj pokret u karlici minimalan. Možda samo centimetar se karlica pomjera nazad naprijed. Pokušamo da je što više oživimo.
Bah. I pokušamo da zadržimo karlicu ka naprijed, zagrimo svoje stopalo. Ponovo ako nam treba kaiš, uzmemo kaiš. I zadržimo se par trenutaka ovdje. Dugački udah i dugački opuštajući izdah. Mekano lice, opuštene vilice. Karlica ka naprijed, dugačka kičma. I lagano se podignemo gore. Pa ponovo pomirimo koljeno ka nazad. I sad smo trupom između svoje dvije noge. Lijevu ruku podižemo ka plafonu. Desnu ruku spustimo na pod ispred sebe. Ili lakat oslonimo na desnu nogu. Možda glavu oslonimo na svoj desni dlan. Hoćemo što više da se grudima okrenemo ka gore, ka plafonu. Pogled za lijevom rukom. Dišemo. I osjetimo kako cijelo tijelo raste. Kičma se izdužuje. I lagano se podignemo. Vratimo koljeno u centar, ispružimo noge, protresemo, protresemo, protresemo. I sad ćemo da savijemo obe noge, privučemo stopala ka sebi i pustimo koljena da padaju u stranu. Možemo ruke da zadržimo na podu iza sebe ili možemo da isprepletemo prste, podvučemo šake ispod stopala. I idemo ponovo u ljuljuškanje, oživljavanje karlice. Idemo. Karlica ka naprijed, otvaramo grudni koš, udah i izdah. Zaoblimo leđa. Udah i izdah. Zaoblimo leđa. Ako se gleda sa strane, to izgleda ovako. Svojim ritmom. Dakle, ruke mogu da budu i na podu. I zadržat ćemo se još par trenutaka. Ovdje u centru. Dišemo. Dugački udah, dugački opuštajući izdah. Polako osjetimo kako nam tijelo smekšava. I možemo lagano da spojimo koljena, blago odvojimo stopala od sebe, pa zarotiramo obe noge u jednu stranu, u drugu stranu. I to je to. Dovoljno za danas. Ako neko osjeti da mu prija, da se još malo pokrene, slobodno može da nastavi sa nekim od prethodnih YouTube videa, ali ovo je stvarno za ovakve dane, ovo je sasvim dovoljno.